Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin, papagayam. Intay iba sa Levítico, Kapitulo 19, versikulo 18. Di kay agibalas, huno agipampan iti gura, ngam ayatan nyo di kaarubayo, akas iti panagayat yo iti bagiyo, siya ni Yahweh. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito yung programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Manungay iti ibayad ko nga abang dito iti binulan, balasang ko. Saan kayo nagbayad, nana? Dila ang kuryente ti bayadan nyo. Ay na, nagsaya at ano kasta? Kasapulan mi matlaang amin ti caretaker na daytoy panawan mi abalay. Ay na, agyaman ak balasang ko. Mayat gayam ditoy. At da isagsagana ni Apo para kanyak. Kanada kamad siyo matamahilig kayong agmula-mula. Nalawa daytoy paraangan amulaan nyo itinatnateng, nana. Wen balasan ko. Talagang agmulaak. Ngam adala ang pagpatinggaan ti pagmulaan nyo Makitkita yo ka di dayjay nga alad? Wen, balasan ko. Naaladan dayta, tasaan kon ako kwa dayta adaga. Daga ti kaaruba dayta, nana. Kasta aya? Wen, kan naunget di bakit dita. Iso asaan kayo amabalin alumbos di taalad. Anya? Ay sos, banikusan na kayo dayjay abakot, nana. No addaman ti rombeng nga anadan nyo ditoy, dayjay abakot di takaaruba. Ay na, Stephen, anak ko. Agyaman nak tain sarunum adagos dagiti paglabaak diti baro apagyanak. Manungay ti abang yu ditoy, nanang. Libre, anak ko. Uy, mayat ano kasta? Mabalin ko pa'y kanuta agmula-mula di taparaangan. Isumat na ti isam yung aramidan, nanang. Saan ka kading agnaag dito'y, anak? Nanang, adan trabaho. Ken libre ti pagyanak iji trabaho. Adayon ano agawid akpay dito'y. Ay, kat agawid kalatamot ano kwatan awan ti kadwak dito'y. Umay kayong tulat tapas-pasyaren. Awan ka din ti ibilin yung alaag, nanang. Awanen. Agan-anad ka Saan kang agpagpabisin? Ay na, alaw ba't gaya man. Ay, magmata nakaturog ang anasaya at uray umuna arabiik dito nagakarak abalay. Anya di sumsumgad. Ay sus, anda maur-uram ijay. Ay, Adauram! Kakaroba! Kakaroba! Dan maminsan! Saan nyo nga urnungan ti basura yun ditaw? Sikat agpupoor? Apay nga inurnong mo ti basuram ditaw. Aramidam abasuraan dito likod ti balay kaw. Ay na! Ay! Dumakdakkel ti apaw! Sabsabanta! Bayam! Naskan amapuuran amin dagito'y inurnong mo abasura ditaw. Nga mamang mauram ti balay! Ayawan bibiyang kaw! No apay ngamin asikapay ti pinagnaedda dita abalay, di mo matamot ang glines. Ay na, aging kaita, agtigtigargarak pay laang iti nakaaro-arurod ko iti dayja abakat. Kunak tumot ngamin kada kayo, nana. Saan basta-basta dayta akaaruba? Ay, bastos talaga dayja abakat. Ay nawon, nana. Iso asaan akayat dagiti manugang na ti agyan dita, tanaalas ti ugali na. Ang pasensyaan nyo latan. Talaga siguro akasta ti ugali na. Adamot pasensya kat. Ang kasladyak mapasensyaan day di abakat. Nayunan nyo pa'y ati pasensyayo kan kwa na. Aywan gayam, nana. Nagbunga ka din di mula ni daddy amangga di talikod? Aywan, nagado ti bunga na. Itala nakakita ak itikas jay. Nagado abunga ti mangga. Umayak na ala, nana. Ay kawan Ang kasanungay, awang mati umulay. Sokdala ko na, nana. Sige, tulungan ka. Anya ti sirsiripon dita pare. Chay mangga. Nagado ti bunga na Ay hoy. Naimas sa pulutan dita. Mula mo ti karuba. Kahit man ano kumangay. Ipakadam ay yakin bagay. Sanin.
Mga latalatan no madamdama. Abang anong tanda ta, pare? Isong araw da saan ta nga ibagbaga, tapno saan ta amaungtan. Diyan! Ni ninanang mo. Apay manan na ya? Inggatangan na ka din iti agas ka. Ayun gaya man niya. Inigkan kay ti kwarta di nakinggatangan. Nalipatak lang. Amumot aka sa pulak ti maintenance, tatoy sakit ti pusaw. Pards, hinta man lang. Agsermon man na ninanang ko. Ay, into nagawid ka, andan tong agas ko Wanang! Ang tagayam sakit ninanang mo, pare. Ado ati sakit na. At nung nagadong agas ti tumtumaran na. Sika, ngamin ti problema na. Nay, apay asyak. Saan ka nga awid dito balayo? Kasanong hagawid akat ongat mat nga ongat. Nagado ti bisyong ka no. Pasaray alaem nga ilibas ti kortana. Di ka man nagtagtagari. Agnom-numar ka mo ta. Sa bagay igatangam ti agas ni nanang mo. Mawanan adya kwarta. Inggatang tan itaarak iti na minsan. Anya? Imbag da imay ka. At dadwa alalaki ang nakita nga agal-ala iti mangga iti rabi Inanawam ko maidan Mabutungak. Kasanungay na da paltugda, kat paltugan dak. Saan gayam anatal na dito yung lugar nga imakaran nyo, nanang? Ay, uray sa dino mo't anak. At dadag iti managdakdakas. Numapasamak tumananday ta. Agreklamo kayon iti barangay. Ay, mailasin ko dagi di alalaki anak ko. Ta sinirip ko ida, idi tataulan dagiti aso. Numakitak ida, mabigbig ko. Ay, inaksabi agin na Nalawa mo't tanto'y nadalusak diti arubayan. Napudutan ti darang ti init. Inak pa'y uminom. Ni, jay mat kaarubak abakit day jay nakatugaw. Kat apurusan na ti barukong na. Apay nga ta. Ay sus, amang ano darikrik naan na. Kasaritak nga tawon no saan. Nariga mo no baybayak. Asikak. Ada ka di marikrik nam? Mariknak ang makaungungutak. Amukat apuoram tumanan dagita naglinisam aruot di talikaw. Diyak kay ati makalangab iti asaw. Ay, kunakon kat. Agungat manan. Diyak lako makinasarsarita. Managlinlinis ang ataaw. Diyak kay ati narugit nga aglawlaw. Amangan no ipaigin mo tumanan dagita aruaw. Agpadata managlinlinis sakmat. Awan mo't pakakita Ay, apo. Unay ko dahito apada kabakatan. Diyak man latutupanan. Panhawak dito. Ay sus, ada simrak ito'y balaya. Sino ka? Siya, nanang. Ay, sika mo lagayam. Di ka pa'y agtuktok man. Makapakigtot ka. Ay, una yan. Nabartag ka manan. Nakainom maklaang. Ayan di impagatang ko nga agas ka. Agsaksakit ti barukong ko. Tadyak pa'y nagtumtumar. Awanan Ay, niyang hawanan. Awanan di kwartam. Mangtod kan tumanan. Anya, ay unay kan. Siyak pa'y abakat ti kastam. Agbiro ka ngamin iti trabahom. Tapno at agastusam. Anya jay kunayo, Nana Laura? At dalalaki asimrot dito'y paraangan, idi na palabas arabi Wen balasang ko. Duada. Nagtakaw da iti mangga. Ay, adda talaga dagiti kakasta at tao dito'y, Nana. Isong aganad kayo. Kunak nga rod ang mabigbig ko dagi jay no makitak ida. Oh, apay, Nana. Agore ka. Dagi jay alalaki. Isuda dagi jay tay nagtakaw iti mangga. Sigurado kayo? Wen, isuda. Ay, jay may sa lalaki. Anak jay naungot abakat akaaruba tayo, Nana. Anya? Jay mo't may sa, barkada na. Ay, isuda talaga ti simrag. Diyak agbidot. Naloko nga min at talaga dayta adyan, Nana Laura. Kanayon ang maibarbarangay dayta, taado ti aramiden na akalukwan. Pare, nagmaditi pa nagkita dahi dyan bakit ka data Ayan na. Dahi dyan
Bayam lang. Nakita na tan samot iti napanta nagtakaw iti bunga ti manggana. Man ano ko ma? Apay, maputang ka? Bakit lang day ta? Ay na. Nagmayat akitaan nagitag tubtubo amulak anatang diti arubayan. Ay, addan pangalaak iti sidaak. Organic pa idag ito ikat. Awan spray na. Ha! No apay mo't nga may nga dadagiti ka aruba sa andang amo da aglinis ita arubayan da. Itin nagdalatan dagiti basura dagito alag. Siyak samot ti paspasagidam! Sorsorwan niya taglinis. Na, aglablabas ka mutan! Sumanao ka, di mo pa'y damagan, no asino tinagibulang ka dagita basura. Kata sino kumapay ti sa bali apa basulag no sada si ka. Nagado a reklamom! Apay! Idi nagtakaw iti bunga ti mangga di anak mo! Nangagmo a nagreklamo ak! Anya? Naklaat ka! Saan ka nakatagaray? Tapno amom! Simrak dito arubayan may di anak mo! Nagtakaw iti bunga ti mangga! Adulamain! Na, talaga abastos day taabakat. Imbagak ang agtatakaw di anak na. Pulo sa asaan anak katagare. Nabainan siguro, nang. Lakit di Kunamlan asino nga agsasaw. Mala, agan-anad kayo nga rod. Ay, masapul alumaban akmatan. Saan na mabalin nga aguli makaklatan. No kasapulan na lumaban kayo, lumaban kayo. Di yu ipalubos nga abuswenda kayo ti sabali a tao. Wen, day ta tinasursurok anak. Bayan nyo. Itid ko kada kayo ti numero ti police station dito yung lugar tayo. Ay, anak ko. Tayon sumaron no asarkan na kayo. Umawag kayon iti polis. Agpudno ka man kanyak dyan. Nagtakaw ka kadi iti mangga ti takaruba. Anya man hindi tangay pagbagayon. Agpudno ka! Ay, apo. Basit lang din nalamay. Basit man wano adaw. Takaw latta day ta. Asino tinang ibagaya? Di karuba tayo. Para limalabo ko lamang gadin nalamay. Agreklamo? Kunakmat kan ka, adi nakibabain ka dagiti tattao. Ay, sa bagay, sakto pa'y ngamin nga inam katakawam. Sa balintokit niya taon. Anya? Nagipulong dyan bakit kininarang mo? Wan, marurudak. Kunakon kahit. Nagmading amin ti panagkit-kita na kadata. Anya nga iti kahit mo aramidon takin ko na pare. Anya ko mataramidon ta. Nakabasol talang aruday. No kaya't mo, balsin ta. Hindi ka man nagsaoy ti kasta. Takawin ta amin agamit na, tapno makabalos ta. Nay. Unan niya. Isumot lang nga inawagan na tangag, tatakaw. Takdiran taray taan. Oh, nanang. Anya pa tigatangan nyo? Awanan anak ko. Nagatang kumot amin na nakasapulak nga abasto. Agawit tantani. Nalipatak samot nga intrang ka jeri daw ti balay. Ang mga nusarkan tagtatakaw. Aldaw mat, awan siguro ti agtatakaw. Di mula mo O sige, agawit kayo nga roden, no awanan tigatangan nyo. O nya, naalam mo di kwarta ka nalas na. Wan, atan kanyak. Mapantang arutan. Ang mga nusumang putan di bakit. Wan, hintan. Darasam. Sigurado kayo natakawan kayo, nana? Wan anak ko. Ay, awanan tayo duldulin ko 5,000 pesos kan ti aritos ko. Ay, nagparik na ngamin kanya kasar kan tagtatakaw dito. ang mga nukaaruba yung matlaang tinagtakaw. Ay na, agbabawi ak nga imakar dito anak ko. Ala, agbiro kak iti umakaran nyo. Saan gaya man nasaya at dagiti tattao dito nagdadakas da. Bayaan nyo, nanang. Mabisina kon. Nagluto tayon. Sige, mabit lang tayo nakagaron ijerwar. Stephen, anak! Umay ka dito! Ha?
Apay nanang? Pino, di ka arubak abakit. Ha? Anya tinapasamakan ko, ana? Natagin sa matin. Tulungan ta, nanang. Naskan ama itaray tayo di ospital. Bay amon. Nakaungungot mo laang. Anya? Namin ano a pinagsasawan nak. Nanang, diyon panunutan day ta. Tinaskan, kat tulungan ta day ta, bakit? Nanang, Apay asangitan na, kat sa anak pa'y anatay. pakawanan ng nanang. Ay, kanayon ka nga awan ijay balay. Sa bali pa'y atao, tinangitaray kanyak dito ospital. Dinak pa'y makaduaan. Nanang, nakabaso lang. Anya man ang tibasol mo. Ay na, di naklapagtal na nga ikan iti sakit ti ulo. Nagtakawak nanang. Tinakawak niya bakit nakaruba tayo. Anya, kat no isuda tinang isalbar kanyak. Ala, aklunam ti basol mo. Kat agkid daw kay ti pamakawan kadakwada. Maray! Maray! Nanang. Agtal na ka. Ni, da kayo matgayam. Umunag kayo. Umayak agyaman kan ka. Tain salakan dak, Maray. Umay kayo. Tali, titinagan ko. Isumot ni Jan nga anak ko. Nana. Auntie Laura. Wen, day tatinagan ko, Barok. Auntie Laura. Dumawat akmot na niti pamakawan kada kayo. Ngamin. Da kami iti barkadak ti simrak diti balayo. Idiawan kayo. Inalami dahi iti akwarta. Kan dahi iti aritos nyo. Isublikon. Pakawanan da kami kuma. Kan pakawanan na kumamat, Mari Laura. Ado dagiti basol ko kan ka. Ay na. Saan tayo man nga agdrama tani, makalwaag. Ay na, agraragsak tayo kindi. Tanagiin na mo tayon. Saan anasaya ati agaramid iti dakas, gaputa dakas matlaang ti supapak na ka. Kasayatan nga amom nga ipatag ti kaarubang. Takasta ti makuna a Kristiyano. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno kendiag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo ang